жана 30-га дейинги кыздардын баарлыгы квартирасын жасап алган. Баарлыгынын квартирасы, машинасы, карьерасы энди баарлыгы жасап алган. Кээ бирөөндө бир гана квартира эмес, бир нече квартира. И олар айтат да, бир нормальный жигитпен кездесип, бул нормальный жигит чыгар осы деп сөйлөгөн сөзүнө караганда деп барып таанысууга барсаң дейт да, таксовать этип жүргөн жигиттер дейт да, гориллашып соған мәз болып жүрген жігіттер дейді да, достижениялары сол бір машиналары дейді да, и то жанагыдай не новая моделька, прям күшті машина да емес дейді да, бір максимум бір Chevrolet, максимум бір Hyundai дейді да. Hyundai мен Chevrolet мініп жүргендер қазір маған жағып кетпес, но вообще енді 30-ға дейінгі достижениясы сол дейді да. Сонда дейді да, ол жігіттер үйленгеннен кейін, ертең үйленіп алған кейін мен үйімде тұрмақшы ма сонда дейді да. Чем они занимаются до 30 лет дейді да қыздар? Қалай ойлайсыздар? Чем они занимаются?